District Social Welfare Office kalayo ban rakhie ya sngi kyrpang ki kynthei lane ka International Women's Day ha DUYA Hall Diwon man ha kan reutrik Lber hajar psan ha ka te sngi laidon rangkat daga kong dirap sang na DHEW ka kong M Barbecue District Mission Coordinator DHEW ka kong NF Sun District Social Welfare Officer kakong Margaret Pathaw na Omsning Riboy District kapala Shajit batpan ku burom ha kanika sngi kum ka Beti Bachao Beti Parao Ambassador Riboy District kakong Rina Nongrum na Omsaw Riboy District kanong seng kamlade ha ka bayade bat ka food processing kumjuru ka Sub Inspector na Women Police Cell Riboy District kapala kran Shapang ki Jingerap Mardor ha ka bayade bat ki case ya ki kynthei bat ka Pokso Act ka kong Rona Khamde ka MDC na Nongpo constituency kabla kran Shapang ka Jingrakhe halor ka International Women's Day bat ki Jingkurkhu ba kila yolat banlong ki kynthei ha ka te ka sngi kyrpang ki kynthei lane ka International Women's Day lapun ku burom ru ya ki Asha ki balakre bha ha ka district ne bawan kaki yaki kuon ki jongko jong kastasnya ihap mengendon jong ka boksukis boksuk International Women's Day ka jongi kasi ka bakau tam jongi kilong kuni baleyo ba nila man siya ikini APA na mga ublay ki ulay katpang ya kasap ya nga ba iti kung ka contemporary. Oh,